Problemi su zapravo počeli danas popodne kada je oko 150 delija zaustavilo vlak, iskočilo iz njega i razbježali su se ulicama nedaleko ove dvorane. Zatim su sjeli u kafiće. Sve je bilo mirno, no policija je svejedno došla i privela ih. U centru hrvatske prestonice 100 srpskih navijača završilo je na informativnom razgovoru u policijskoj stanici. U centru Banja Luke sinoć je izbila masovna tuča navijača bugarskog fudbalskog kluba Beroe i Banjalučkog Borca. Ima povrijeđenih i uhapšenih. Detalje nam donosi Slaven Dimitrić koji nas čeka ispred hotela Bosna gdje se tuča i dogodila.
Tako je, upravo ovdje ispred hotela Bosna sinoć oko ponoći dogodila se masovna tuča između banjalučkih i bugarskih navijača. Naime, 4 Bugara lakše su povrijeđena, uhapšen je 1 Banjalučanin, dok je više osoba privedeno na ispitivanje. U sinoćnoj tuči stakla na ulaznim vratima hotela Bosna bila su potpuno devastirana, a bio uništen i inventar u obližnjoj bašti kafića Debela Berta. A oko hotela jutro su bili vidljivi tragovi nasilja. Neki od bugarskih navijača Banja Luku su doputovali sinoć, a neki od njih tek jutros, i to zbog utakmice između Bijeljinskog fudbalskog kluba Radnik i bugarskog kluba Beroe. Da li je moguće? U 25. minutu došlo je do višeminutnog prekida meča, pošto su se navijači Borca fizički sukobili s pripadnicima policije koji su spriječili jednog navijača u pokušaju da preskoči zaštitnu ogradu. Sinoć je grupa navijača Partizana u 2 automobila presrela kombi u kome je bilo 10-ak navijača Crvene zvezde koji su se vraćali sa utakmice sa Makabijem. Napad se dogodio na autoputu kod Novih Banovaca, a partizanovci su palicama pretukli zvezdaše i potom zapalili njihov kombi.